fit any asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Akwa bashonko enko mamo sabe semajibre eshemwe ewo tuma GHS so na ama owusu a enimidi na sesemeni mwedi SHS de na ye training issues bre na aso semede ebesum ewo yefidi so na ene de Ghana for dodo na ba omunito atese womo adwen ene womo tiasemu ebru womo so yemo wanwa ensem bia na sentem womo etete ewo maso efi amanyoko peni ebi ewo na ninia ene se na no eye na no ade ya na eye ye mampeni former president John Dramani Mahama okopie mu ewo eye north ekro bako awo ifo to bon ewo Tempani district upper east region na ebra na wo address a man for motisha wo wo campaign message and ejumedi a wo eda ne nim se wo ba na wonya kwenya e wa ben mu a obetimi eda ya ba o man Ghana and what etu just said sa free SHS and day and go for be at the atomano our mobile de ro and the free SHS so and the free SHS abo and the yama quine at the same colonical school free no sa and some more bomb who jan it say one more the air woman and yano sa free SHS no or no John Dramani Mahama or no near pump for and an buying and woman introduce yet in 2015 ninti enya de foforo bia ye hu bia no introduce ye na te say fofia to atara 2016 ye unifi adeso no enu nti nanam so ama wentimi an control no krapo no ye hyehyɛ ye kra wa sha say SCC schools ate se bema fi SHS no wo ma ye ama na di mu nti Ghana kra ye ka say ye ni etua se wo mba ye gidigidi ebe fi SHS krapo no wo mentimi anya ne papa bia ene double track 80 ye ni peti ewo oman ye emu no de ensem we etu dwa no wo ka no profika se mu de amate se wo be yin pa se mekeka bi e de akyere mo na mahu se na wo kyere mu ye ebra wo de na asem no etu dwa e de asom amanfo no se we started the program and the MPP came and continued it. Unfortunately, the implementation has been very poor and so it ended as in double track. I assure you, my countrymen, that within 1 year, I will cancel the double track. And no and name Mahama and Sema wodi etudan fa free SHS policy no ewum. Now when na amount for eti ye Ghana ha obi asi eh papei wo o dabi wa kan sema na we nko ade wa kan atrahye na da ben na wa ban implementing SHS 2015 dabi o eba ne se mo ye okukuo mu ne yante won kasa popeye bia na se tie pa na John Dramani Mahama wo pa akire na SHS de sha se pa MPP for the two man so say wo mo ye won campaign a mo sha se the two man no na SHS SHS be SHS wa mu ekoje platform e de nse metu de say enye possible SHS kwanya nyo enya de Ghana betimi aye ye ni ho akade na de keka ho na wa wo kaseti a policy no de ti se na wo ba kwanya abadiem na policy we aba na wo asema ka ade afa ho krapa ka bibia beto asunu be ka say okay o de hu say etimi memu na de say abemu ni nti wo ye hyehyede bi ade afa ho na say wo be ye bibia ebe ma eno akosoro ese de say dey ya na te say asem we na beto dwa na ntronkwa na why wa dwen say wo betwa Ghana for and I said dem pa na wo pa e de ache ebi omutu no ebi so e ka say dabi si ye hye ade ni ye a obemu se papa na asema woka no e no kwetrodo e no woka do se wa fan to just obey SHS se na amanfo eye no nanso ne dem no na na monto bia na wo to schools na wo sisi eye free day senior high sia na wo sisi e blocks ya wo sisi no na ne nia no e ka hu bi a just sisi ade e ka se ade se yate ano e ba nkola no etimi ekọ ho kosua ade a e ka nye se double track na schools bebre wo ga na government schools bebre no ye de atechiro mo kwa enne akula
school 2 months 3 months no abefie no abetena say another 2 months bem na ne yonko so ko na say wo mo run shit na enesa ni nti say wo ka ne sa so a na ne kwan so no because ono de ohun say de ara ebebe mu ehun be hia say o ba no nti no wo be ye hyehyeye ana so be sisi akade na aka won say be ya ebe mu sa na obi abetumi akwa ehun emasem na ne nia mu no mi bi say why e de betumi aye bibia ehun emasem wan betumi aye de kroje eye Ghana eye ankasa no ye developing nation nye say ye we akade de dada ye we sike bi de dada na say we japade bi de dada ye dina so afei na ye de ye nya abode nya nsem nimde build ye ho kakra say bedum pepe so bi asese na ye betumi ade ye ho freely na be sise ne Ghana ye say history mu ne di ye independence 63 years eni no so na ye that's why ebo besia so na ye that's why ekra ye akade bebre edifi amamne na ye raw materials so a ye wo ewo man mu anka ye resource blema ye anka betime dina so ede ma o man nya nka ko no stone ha no ye de sa raw material no ekra amanonefo no ma akosise mu asakra ni no mo de abra ni nti say akoye sa ye nhese mu ye nya adwen say be sakra ni atro man mu ni ape ya anka sa ye de ewo man mu no sa so na beba no wo so mu ni skapudo bi a mo ne be bibi enti bosi abona na wo so mo bobosia enti bosia no so no wo bo a ele say wo nya bibi a e kire say bosia we ya akobo ye no we e no de ye we ni e de ye enti say wa sha say so ye bibi a enye prekope obefiti efi baby no de akọ nim no de ko na kodum pepe so a wono a epenti say ye former president JM say wo share ehye ase for a year free SHS now. Never try no carry side because there are you say the record mono was say was CCE block schools ne ebi. Na three near mono and say one sa embu and then nyinti no be nyina so e de ebu MPP enim ti say wo mo so mo ba ye no wo mo FT prekope e de free SHS policy no ye adwuma say e sha say e wo ma pensu because say wono no wo twen say obesi schools e wie na say no the policy na ba wo so mo be ye no enya fom ma bi adom wo mo ama wo so betuma kostu ma enne afi we mu no ebi evi atese wo so enso hye etimi aba atese wo mo ebi echa wo mo etimi benya eye enkan ko school no etimi e de atoa wo mo ensu ade no eso nti si ye ka se ye kan na se fata se ye de ni die be ma de ni die ese fata no se wo be ye bi na wetimi anya na do ayama na be mu kakra no se nka wo fa eye accurate bi e ma ne se wa ya de na gina so ka wo de but wo ka se wo bode de no so form se wo na wo dwen wo na wo dwen wo wa anya wo adwuma na se wa ma na be mu na de o ma ne be mu no eni nti wo bu ni for de ana no eto asuma enyeye nti ebusia form en se ma beto oja ye former president JM campaign message that wo to ye 2.4 enim ana me de asomo so wa dwentre efa wo no ba ma de ana fa som yen e we comment section na bi mu so no share video we e ma adofo ebusia for obi dia on all the social media platforms nana ama obusua enemy na me ya duma ye be say e shabi makram too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.